Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar Iqra ketiga halaman 11. Ada Evi di Taiwan. Silakan Vi. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tohirina. Tohirina. Qalidina. Khalidina. Hisabihi. Hisabihi. Zalimina. Zalimina. Syakifina. Sakifina. Kemudian Syahidihi. 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 Ya, kemudian Lahatifa. lahatifa. Zakatika. Zakatika. Adanihi. Aganihi. Kafizina. Hafidhina. Syati'aha. Syati'aha. Kemudian Famali'a. famali'a. Tolibina. Talibina. Zakirina. Zakirina. Asyabi'i. Asyabi'ihi. Asabi'ihi. Kemudian bisa tuh akhirnya terus paham. Lain masih belum ya Pak? Ya nggak apa-apa, dikit-dikit lah, tenang aja. Ya yang ini. Pahalika. Fahalika. Mawalia. Mawalia. Biziyadihi. Biziyadihi. Fayatama. Fayatama. Masakina. Masakina. Binasirihi. Binasirihi. Iya. Kemudian ini. Hi. Hi. Ini kalau hi, ha ini kalau dikasih titik jadi tak tamar butoh. Nah ini kesini aja. Hihinya dibaca ya Pak? Yang bawah aja. Fatihati. Fatikati. Fatihati. Akhirati. Akhirati. Rafiqati. Rafiqati. Iya bukan hanya buku hijau yang dikirim, ada buku merah, tajwid, ada buku putih, insya Allah boleh ya. Dan dengan niat infak, nah nanti dikirim lewat email insya Allah ya. Mudah-mudahan. Karena kalau lewat pos ya memang biaya kirimnya ke Malaysia cukup mahal. Kemudian Gobaroti. Gobaroti. Lain. A aja ya Pak. Boleh. Silahkan. Amila. Amila. Soliha. Soliha. Alihati. Alihati. Kizarota. Hijarata.
Wanada. Wanada. Khotoya. Khotoya. Wa abihi. Wa abihi. Basorihi. Basarihi. Kemudian. Terus aki ma'ak ain. Ahima. Aqima. Mahiso. Mahisa. Dahidoti. Dahidati. Gosyati. Ghasyiyati. Madozia. Madaji'a. Amini. Amini. To'amihi. Ta'amihi. Waladihi. Waladihi. Bisofi. Hmm? Bisofi ya. Nggak Bisopi. kelihatan. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Oh ini. Bisi Hafi ya, bukan Bisopi ya. Bisi Hafi. Visi hafi. Bisi Hafi. Marido. Mariyadha. Zabaniyati. Sabaniyati. Ustaz. Yang penting ada suara lah, Pak. Iya boleh kan saya masa saya nggak boleh ngikutin curang. Saya ingin ngikutin juga ya terus. Kotoroti. Koto salah, koto roti, kota roti. Ayo, Pak. Salah, kota Kota roti. roti. Kota roti. Terus. Ya, kemudian. Nggak kelihatan, Pak. Oh iya, belum gede ya. Sorry. Sare, maaf. Kota kamu tinggal 1 ya. Ntar lagi habis. Ya gini. Kan Yuk. baru diisi, Pak. Oh, coba dikirim lagi buktinya. Masih ada nggak? Udah dihapus. Oh, udah dihapus ya. Udah dihapus, Pak. Tadi kirim yang pertama sama kedua. Yang 5 kata aku buat isi kuota, yang 4 berapa ya, yang lebihannya kata aku itu buat Pak Ari. Oh gitu ya udah. Ntar saya lihat lagi. Udah, Pak, Terus, dicatat. udah iya. Iya, lupa laporannya makanya kan saya tanya nih. Ya nggak apa-apa. Ya. Sami'ai. Sami'i. Ya nggak apa-apa hutang ain. Ya terus. Basyiri. Basiri. Kamiyati. Kamu mah kalau hak suka ke kak ya. Hamiyati. Ulang ya, Pak. Boleh. Hamiyati. Hamiyati. Asyoni. Asani. Kemudian. Latifa. Latifa. Kemudian. Kabiro. Bukan kabiro, khobiro ya. Kobiro. Khobiro. Tadi ikro 3 ada di halaman berapa tadi mulai kita?
jam Halaman 11 ya? 11, Pak. Oke, Iya. dicatat nanti biar ininya. Biar kamu nanti bisa ngulang-ngulang latihan ya. Khobira. Bagus. Hafizati. Hafizati. Kemudian. Bibani. 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 Kemudian. Syafa'ata. Syafa'ata. Shogiroka. Sagiraka. Bato'ihi. Botoihi. Pinter. Terus. Makomi. 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 Panjang ya. Makomi. Kemudian. Azizi. Azizi. Bagus. Kakimi. Hakimi. Ni'azihi. Ni'a. Ni'ajihi. Kemudian. Azabi. Adabi. Kemudian. Kalimi. Kurang kecil. Halimi. Bagus. Terus. Qadiri. Qadiri. Nasiyati. Nasiyati. Kadhibati. Kadhibati. Nawasi. Nawasi. Wi'ada. Wi'ada. Tizarota. Ti. Tijarota. Tizarota. Tijarota. Fatoroni. Fatarani. Syati'i. 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 Iya, kemudian. Finarihi. Ulang. Finarihi. Finarihi. Fi ahibihi. Fi akibihi. Iya nggak apa-apa masih utang ahibihi. Ainnya sekarang-kadang ke ngain, kopnya ke h, ke tuker-tuker ya. Tidak apa-apalah, yang penting belajar aja. Iya, nyantai. Yuk, silakan. Silakan. Labishina. Labisina. Zanahiha. Janahiha. Oh hiha ya hika. Zanakika. Janahika. Wa alihati. Wa alihati. Khati'ina. Kok katiina ya, Masya Allah, rubah-rubah. Khatiina, jangan katiina tuh. Khati'ina. Khatiina. Wa zakata. Wa zakata.
bimafazatihi. Bimafazatihi. Kemudian nih, wangidin nih. Wa idzina. Wanya panjang. Iya, Pak. Wa idzina. Wa'idhina. Fakasyita. Pakasita. Fa fakosyita. Pakhosyita. Binasirihi. Binasirihi. Bi ba bi akhiha. Bi akhika. Aduh, ini ketukar melulu akanya ke haya. Bi ahiha, bi ahiha. Itu kan kaf. Bi akhika. Bi akhiha. Kak. Astagfirullahaladzim. Bi akhika. Gisawati. Isyawati. Fi zinati. Fi zinatihi. Saya Sayatina. Syayatina. Marodi'i. Mauradi'i. Wahilalihi. Wa khilalihi. Iya. Kemudian nih. Terus kelihatan? Silakan, Pi. Kafa bina. Kafa bina. Solawati. Solawati. Ala gonami. Ala ghanami. Khodi'ina. Khadi'ina. Wahadihi. Wa hadhihi. Ibadatihi. Ibadatihi. Yang bawah, paling bawah. Idza khadha. Ida khodo, kok khodo ya khodo. Kok Koknya ketuker, koknya ketuker kok. Ya Allah, ini orang. Ampun, ampun. Ida khodo atuh, bukan khodo. Masa ada kodok, ada kodok, ada kodok, ada kodok. Kodok. Idza khadha. Sekarang mudah. Ida khodo. Ida kodo. Ntar diulang lagi lah, Pak. Nggak apa-apa. Ya waktunya. Asatira. Asatira. Wa hafiza. Wa hafiza. Iya, bagus. Kemudian yang ini Evi. Alhamdulillah. Amin. Yuk silakan. Murid Pak Ari yang paling bodoh aku ya, Pak. Ada masih. Ada lagi yang lebih parah. Nggak bisa, banyak lah. Tapi kita jangan melihat yang paling bodoh. Harus lihat yang lebih pinter biar semangat.
Ada, kamu masih lumayan. Ada yang nggak kenal huruf sama sekali. Ya gitulah. Memang tugas saya memang kadang-kadang stres juga. Tensi saya naik juga. Tapi nggak apa-apa, emang tugas saya ini. Yuk, kabar aja. Kadzalika. Kadzalika. Samawati. Samawati. Bi'alihatina. Bi'alihatina. Fabatila. Fa bukan pawa, faba. Teringatnya faba. Faba. Ya. Fabatila. Fabatila. Kamilati. Kamu lucu kalau H ke K ya. Kamilan. Kamu udah nikah terhamil, bukan kamil. Nanti kamil ya. Kamilmu berapa bulan? Kamil. Hamil. H. H ke K. Ko ke ho. Ketuker-tuker ya. Ya ada apa-apa. Ya. Hamilati. Bukan kamilati. Ulang apa lanjut, Pak? Ulang. Masa kamu tadi hamil lagi? Kamil. Masa kamil? Kalau yang salah diulang biar pinter. Yuk. Kamilati. Kok Kak sih? Hamil. Oh, Kalau udah nikah kamu hamil, bukan kamil. Masa kamil? Hamilati. Hamilati. Rodiyalaha. Radiyalaha. Asifata. Ashifata. Fasyati'i. Fasyati'i. Bidonini. Bildanini. Lakaya. Ini ya Pak. Oh Ini iya. yang di bawah, Pak. Lakaya. Hamil bukan kamil, hamil. Itu H. Masa lakayata? Allah jawab. Ya, Kamu orang Indramayu ya? Bukan orang iya. itu. Kalau orang mana tuh yang kayak gitu teh? Kamu mau orang Indramayu tapi mungkin lahirnya di sono kali ya. Ngainnya juga ngain. H-nya jadi K. Aduh ya Allah. Ya udah nggak apa-apa lah. Pokoknya belajar aja dok. Lahaya. Haya Pak. Ha. Lahnya panjang, hanya panjang. Lahayati. Ya. Lahayata. 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 Waza'alani. Jimnya keras. Jakarta keras. Waza'alani. Waja'alani. Bilisanina. Bilisanina. Ibadihi. Ibadihi. Watogina. Watagina. Fakhizaba. Fahijaba. Hafizina. Hafizina. Hamidata. Hamidata. Hanya gede. Hamidata. Hamidata. Hamiyata. Hamidata bukan hamiyata. Hamidata. Hamidata. Kemudian. Wa asila. Wa asila.
Terus nih yang paling bawah ahadisa nih. Ha bukan ka. Ahadisa. Ahadi panjang dinya juga. Ahadisa. Sanya pendek. Bentar, Pak. Mm-mm. Ahadisa. Ahadisa. Sanya pendek. Ahadisa. Ahadisa. Wa ilahi. Wa ilahi Biyaminika. biyaminika Li abihi. li abihi Sahibatihi. sahibatihi Wa akhirihi. wa akhirihi. Iya. Nipi ya Ba Kholihu. kholiku Ho-nya jadi kokonya ke holihu holihu kholiku baju kuku baju koko kok Kholiku. kho astagfirullahaladzim. Ko ya, Pak. Ho dulu Ko. atuh. Ho ke ko, Iya. ko ke ho. Allahu Akbar nih orang. Diganti-ganti. Ampun, ampun, ampun ya Allah ya Robi. Kholiku bukan koliku Yang atuh. sabar ya, Pak, ngajarin Devi. Insya Allah sabar dikit lah. Ya kholiku. Epi, Epi. Ya, Kholiku. ya. Kholiku. Nggak apa-apa pilih. Ya, terus. Salah ya, Pak. Bener, bener, tulisan bener. Bariu. Bari'u Ko. Qabidu. qabidu terus Basitu. basitu Kalimu. ha bukan a ya halimu Halimu ya. Lama hali lama. halimu Halimu. halimu Azim. Azimu. azimu bagus Pi. Hafizu. Hafizu iya Pi. Belum bagus, Pak. Masih blepot. Iya lumayan lah. Terus Zalilu. dalilu Wa ilahi. wa ilahi Basorihi. basarihi Ati-ati. atiyati Bakoroti. bakoroti itu bisa bakoroti nggak bakoroti ya. Tuh kadang-kadang bisa kadang-kadang normal kadang-kadang berubah ya ya nggak apa-apa lah nggak yang penting belajar ya. Terus bawah tuh ropingi ropingi oh bisa tuh Rofi'i lah, Pak. rofi Gak kemudian pede kalau main, Pak. ngain ya tak apa-apa kan memang begitu ya kemarin saya ngajarin orang Bugis nggak bisa N jalan-jalan dia jalang-jalang harusnya min atau min apa tuh min khoir jadi dia min khoir jadi yang idharnya ada engnya dia ternyata ya begitulah kalau kamu ya ho-nya jadi ko nya jadi ho ngain ya udah nggak apa-apa mau diapain lagi ya
Kalau Belajar Epi aja. bukan nggak bisa Pak, tapi males belajar. Siapa? Epi. Evi. Oh, kenapa tuh mas belajar? Emang nggak takut api neraka? Ayo, Nah belajar itu yang Pak. rajin. Ya, belajar yang rajin. Insya Allah bisa. Yuk. Ya insya Allah Pak. Mm-mm. Wasi'i. Wasingi, wasi'i. Evi wasingi. Kemudian kayak orang Cilacap aja, Evi ah. Terus Ba'isi. ba'isi, Mazidi. majidi, Rohibu. rohimu, Mazidu. majidu, Syahidu. syahidu, Wahilu. wahilu, wahilu, Wak, Wahilu. wakilu, Mu'idu. mu'idu, Mumidu. mumitu, Muhidu. mukhitu, Muzibu. mujibu. Kemudian ini paling bawah, ini rawasya. Rawasiya. Rawasya, Wa'isha. wa'isya, Suha. Syuhara. suhara. Aduh, hidup ini sukar sekali, hidup ini suhar sekali. Ya udah, poy. Wis lah kalau memang mau suharo. Sukaro. Hidup ini Su. sukar, sukar. Jadi suharo ya. Kamu, masya Allah, Suha. Epi. Ha ya. Itu kak tuh. Suka. Ka sama Kamu kaya Pak. kamu suka nggak sih sama saya? Kamu suha sih nggak sama saya? Suha. Apa itu suha? Ya wis lah. Terus Sukaro. sukaro, Nawasi. nawasi, Amali. amalihi, Ibadi. ibadihi, Biayati. biayati, Muta'ali. muta'ali. Pintar. Jangan dibilang pinter Pak Ustadz. Masih belum. Bodoh. Iya. Kamu dibilang pintar kamu. Oh. Maksudnya belum bisa Pak Ustadz. Jangan Iya, dibilangin. iyalah. Biar kamu termotivasi. Yuk. Zulumati. Zulumati. Kawakibu. Kawakibu. Gak apa-apa. Kawakibu. Kawakibu. Wa muhina. Wa muhina. Bimasyalihi. Bimasalihi. Kamilati. Hamilati. Fakhosita. Pakhoshin. Pakhoshita. Fakhosita. Pakhoshita. Maqolibu.
Maqalidu. Enggak kelihatan, Pak. Oh, nggak kelihatan ya. Nih, sayusibu. 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 Wayarisuha. Ulang-ulang, Pak. Wayarisuha. Wayarisuha. Sadiqina. Sadiqina. Mayagizu. Ma yagidu. Gosyati. Gosyati. Bigulam. Bigulami. Bigulami. Wayumitu. Wayumitu. Fisalihi. Fisalihi. Sarabila. Sarabila. Sawami'u. Sawami'u. Bikalimatihi. Bikalimatihi. Satajiduni. Satajiduni. Fatusiru. Fatusiru. Fi suhufi. Fi suhufi. Kemudian nih yang ini. Wazadahuma. Wazadahuma. Ta'imi. Ta'imi. Syi'atihi. Syi'atihi. Iya. Yang ini Pi. Yuk silakan Pi. Pi. Iya, Pak. Ayo. Taba. Taba. Yatubu. Yatubu. Qala. Qala. Yaqula. Yaqulu. Yaqulu ya, yaqulu nggak kelihatan. Yaqulu. Kemudian Ada. ngada. Oh, ngada, ada ya, ngada. Saya udah sembuh nih kamu Pi. Ada. Yaudu. Ya'udu. Wih, pinter ya Pi ini sekarang. Terus Jangan ngomong pintar dulu lah, Pak Ustadz. oh, oon atau ya oon deh kamu. Gak apa-apa lah. Emang beneran ngomong. Aduh, terus kamu dibilang pinter nggak mau didoain tahu. Iya, makasih, Pak. Iya. Kemudian Kana. kana. Yakunu. Yakunu. Yuriduna. Yuriduna. Yuqimuna. Yukimuna. La muhima. La muhi. Mana la muhima? La muhima. Oh Gimana, iya. Pak? La muhima, la muhimi kali. Iya, Pak. La muhima. Kopnya dibacahi sama kamu. La muqimi. Itu.
Ya karena Pak Ustadz tadi ngomong pinter, jadi tuh kayak Jadi ngeblank pinter. lagi. Iya, jadi pinter tuh. Papa. La muhimi, Lamuki, lamuki. la muhimi, Lamukimi. ya talawamuna, Yatalawamuna. ya taqafatuna, Ya tako baik. Ya tako. Kamu teh. Koknya ya teh. Ya tak. takhafatuna. Ya, koknya ketukar ke kok. Koknya ketukar ke kok. Nanti kalau punya suami ketukar suami orang. Aduh ya Allah ya Allah. Masih lama Pak. Iya parah juga nih orang nih. Yatakhafatuna. Kemudian terus Binasirihi, binasirihi. Mm-mm. nggak kelihatan Pak. Tak kelihatan lah. Yufiduna. Yufiduna, Yufiduna. yugisuna, Yugisuna. ni'abi, ni'azihi, Ni'ajihi. samiduna, Samiduna. ragibuna, Rogibuna. Tuh pinter. Terus. yarisu, ya kan ngebrang lagi Pak, diomongin poster kayak gitu. Hmm. Yarisuni, Yarisuni. hunalika, Hunalika. fa'akhoruha, eh ulang lah Pak. Fa. Fa, fa, Fa'akoru. fa'akhoruha, Fa'akoruha. Aduh, sumaha ini teh. Terus. talumuni, Talumuni. Pinter ini. sudah kau Pak, Hah? ini udah waktunya jam kerja. Iya makasih Bi, makasih. Semangat ya Bi ya. Tenang Iya. aja. Terima kasih. Terima kasih Epi. Terima kasih. Ini Epi ini lagi kerja tapi suaranya kayak di dalam selimut ya, maklum. Dan lagi bekerja di luar negeri ya mungkin bosnya kurang respon. Terima Kemarin kan suaranya kasih. kerja Pak. Kerja ya Kemarin enggak kan apa-apa. suaranya keras, Terus dimarahin yang diomelin. sama yang dijaga. Oh iya iya. Apa katanya? Kamu keras-keras gitu. Iya, kan gak suka kalau telepon-teleponan disangkanya ngomongin mereka. Oh, mereka udah pikun belum? Yang yang nenek aku jaga sih rada-rada Pak. Mau menuju pikun. Oh, kayak kamu gitu ya. Ngain, kok ketuker-tuker ya. Astagfirullahaladzim. Aduh, nggak apa-apa lah ya. Mudah-mudahan jangan lupa suami aja nanti. Suaminya ketuker, jangan. Kalau ngaji nanti lama-lama juga pintar insya Allah. Kamu mah sebetulnya jauh lumayan dibanding yang orang-orang, kamu udah jauh bagus. Tinggal Males ngapalin Pak. nah itu kenapa males, ayo kenapa males? Ya gitu. Oh, gimana bisa mau pinter kalau nggak, saya aja tiap hari ngaji begini, kamu males. Mau siapa masuk neraka kan? Jangan. Iya. Jangan Pak. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.